Mwongeye kwirirwa nshuti bakunzi mwahisemo gukurikira Kirehe TV Show, aho muherereye hose mu mpande z'igihugu izo arizo zose, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru ndetse n'amajyepfo, namwe kandi muri mu mujyi wa Kigali. Turizera ko mumeze neza. Abumva ikinyarwanda aho muherereye hose, haba muri Afurika, hanze ya Afurika nk'i Burayi ndetse na Aziya, Amerika, namwe turabasuhuje. Kuri iyi saha rero, ubutegetsi bwa Iran bwanyonze abagabo babiri bazira kurwanya Imana. Ubutegetsi bwa Iran bwatangaje ko bwashyize mu bikorwa igihano cyo kwica ku bagabo babiri bahamwe n'ibyaha bifitanye isano n'imyigaragambyo yo kwamagana ubutegetsi yabaye mu mwaka wa 2025. Abo bagabo Abolifazil Sepahi na Amir Hussein Safari banyonzwe mu ruhame nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo kugira uruhare mu myigaragambyo ikomeye yabaye mu Ukuboza kwa 2025 no muri Mutarama 2026, nk'uko urwego rw'ubutabera rwa Iran rwabitangaje. Urwego rw'ubutabera rwa Iran, Mizan Online, rwavuze ko ibihano byabo byashyizwe mu bikorwa mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nyuma yo gukatirwa urwo gupfa. Rwatangaje ko mu byaha bari bakurikiranyweho harimo icyiswe Mohalebe. Mohalebe ni ijambo rikomoka mu rurimi rw'Icyarabu risobanuye kurwanya Imana cyangwa kurwanya ubutegetsi bw'Imana. Ni icyaha giteganwa mu mategeko ahana ashingiye ku mategeko ya Isilamu akoreshwa muri Iran. Mu mateka ya Iran, iki cyaha gishobora gushyirwa ku muntu ushinjwa gukoresha intwaro, kubiba ubwoba mu baturage, guhungabanya umutekano rusange cyangwa ibikorwa bifatwa nk'ibibangamiye ubutegetsi bwa leta. Abakurikiranyweho iki cyaha bashobora guhabwa ibihano bikomeye birimo igihano cy'urupfu. Mu rubanza rwa Abolifazil Sepahi na Amir Hussein Safari, ubutegetsi bwa Iran bwavuze ko bahamwe na Mohalebe kubera ibikorwa birimo gukoresha intwaro no guhungabanya umutekano w'igihugu. Aba bagabo kandi bashinjwaga icyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu bitewe n'ibikorwa byavuzwe ko byahungabanyijwe bikomeye ituze n'umutekano rusange muri Iran. Imyigaragambyo yabaye mu mpera z'Ukuboza yatangiriye kutishimira izamuka ry'ibiciro muri Iran, ariko nyuma ihinduka imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana ubutegetsi igera ku rwego rwo hejuru. Ku itariki 8 ndetse no ku itariki 9 Mutarama, guverinoma ya Iran yatangaje ko abantu barenga 3,000 bapfiriye muri izo mvururu, ikavuga ko urupfu rwabo rwatewe n'ibikorwa by'iterabwoba byateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Icyakora imiryango itegamiye kuri leta ikorera hanze ya Iran yavuze ko uburyo ubutegetsi bwakoresheje mu guhagarika iyo myigaragambyo bwahitanye abantu benshi. Iki cyemezo cyo kwica aba bagabo cyafashwe mu gihe umubare w'abantu bicwa n'ubutegetsi bwa Iran ukomeje kwiyongera kuva intambara yihanganishije na Amerika yatangira. Amakuru
yatangajwe avuga ko benshi mu bishwe ari abafitanye isano n'imyigaragambyo yo kwamagana ubutegetsi bwa Iran. Naha inshuti bavandimwe mwari mukurikiye iyi nkuru, naha tuyisoreje. Turabashimiye kuba mwakomeje kudutega